The bestnya dari Nungul Kisah. Mangga Pak Atin. Tahta orang masalah, kula nerima apa anane sampean karena kula rasa demen, rasa sayang. Mana pengantinnya? Pasangan sama pengantin. Sapiran gedene dhuwur jabatane, kula nerima apa anane sampean karena kula rasa demen, rasa sayang. Pengantin Abu. Keluarga besar pengantin. Bukti cintane sampean wis gawe kula nyaman. Anak-anak gunung segara li bakal mundur selangkah. Memang bener Nok. Hari seluruh pendamping hati sing setia sampai mati, dijelas katon anane kabeh anani dheweke. Ibu Hajat. Ibu Hajat, terima kasih. Aja ninggalaken kula dhewe. Sapira gedene dhuwur Bu Hajat. Bu Hajat. Bu Hajat. Terima kasih banyak Bu Hajat. Thank you. Pengantin Ibu Hajat, Nenek cantik. Teteh pengantin dulu, teteh pengantin sayang, teteh pengantin. Terima kasih banyak. Luar biasa. Boleh diaward teteh pengantin. Terima kasih.
besar pengantin.